Аԥсны Жәлар Еизарақәа агалантәи асессиа иахьатәи аилатәараҿы адепутатцәа раԥхьа иахәаԥшит аиҿкаара ахашәалазы ашәахтә иазку азакәан апроект. Иара адепутатцәа ирыдызгалаз Аԥсны Ахада апарламент аҟны ихаҭарнак Дмитри Шамба иазгәеиҭеит, аинвестициатә программала имҩаԥгахо аусурақәа ишрықәхарџьхо миллиард мааҭ инацны. Дара рпроектқәа аабамазеиуп, даҽа ҩба иаарласны ирылгоит. Дмитри Шамба иажәақәа рыла арҭ апроектқәа ирыбзоураны хышәи ҩынҩажәаҩык аусурҭа роуеит. Ареспублика абиуџьет ашәахтәы ҳасабала шықәсык иаланагалоит миллион мааҭ рҟынӡа. Азакәан апроект хықәкыс иамоуп ахашәалазы иршәу ашәахтә 2% рҟынтә жәаба рҟынӡа аиҵатәра. Ари шлагала бзиоу атәы лҳәеит апарламент ԥхеилак аиҳабы Натали Смыр. Жәлар Реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа иазгәеиҭеит апроектқәа зланарыгӡо аԥара Урыстәылантәи ишаауа, убри аҟнытә аус назыгӡо иршәу ашәахтә аиҵатәра дшадгыло. Азакәан апроект азы адепутатцәа ргәаанагарақәа анеибырҳәа иара рыдыркылеит актәи аҵыхәтәантәи иаԥхьарақәа рыла. Адепутатцәа зхәаԥшуаз анаҩстәи азҵаара Аԥсны инхо Урыстәылатәылауаа амедицинатә гаԥса рзыҟаҵареи, Урыстәыла ахәышәтәырҭақәа рҿы амедицинатә цхыраара рыцареи рзы аиқәышаҳаҭра аратификациа азура иазкын. Иҳәан, хымз ирылагӡаны ареспублика ақалақьқәеи араионқәеи рҟны амедицинатә гаԥса ахьрырҭо аҭыԥқәа аусура ишалаго. Амедицинатә гаԥса змоу аҽыхәышәтәра азин роуеит Урыстәыла аҩныҵҟа. Ари азҵаара ианалацәажәа анаҩс азакәан рыдыркылеит актәи аҵыхәтәантәи иаԥхьарақәа рыла. Адепутатцәа алацәажәеит Зураб Агәмаа Аԥсны иреиҳаӡоу аквалификациатә класс ианашьаразы азҵаара, асессиа иалахәыз уи адгылара арҭеит. Адепутатцәа убасгьы иахәаԥшит Зураб Агәмаа абжьаҟазаратә усӡбарҭа аӡбаҩыс иҟаҵара азҵаара. Аслан Бжьани иҳәеит Зураб Агәмаа еиԥш иҟоу зус здыруа иреиҳаӡоу аусӡбарҭа ахантәаҩра аҟнытә ицара шиашам. Зураб Агәмаа иазгәеиҭеит мызқәак раԥхьа Аԥсны Ахада ихьӡала арзаҳал шиҩыз имаҵзура аҟнытә ихы дақәиҭыртәырц азы, уажәы уи арзаҳал иақәшаҳаҭхеит. Жәлар Реизара ашҟа инашьҭын Гиви Габниа Аԥсны аконституциатә усӡбарҭа аӡбаҩыс икандидатура, Елена Онищенко иреиҳаӡоу аусӡбарҭа аӡбаҩыс лкандидатура. Асессиаҿ убасгьы Дмитри Маршьан Аԥсны ауаҩ изинқәа рзы азин мчы имаҵура аҟнытә ихы иақәиҭтәраз хаҭала ииҩыз арзаҳал иахәаԥшит. Арҭ акандидатурақәа зегьы рзы имҩаԥган маӡалатәи абжьыцара. Уи алҵшәақәа рыла Гиви Габниа аконституциатә усӡбарҭа аӡбаҩыс иҟаҵара ҩажәаҩык адепутатцәа ақәшаҳаҭхеит, жәахаҩык мап ацәыркит. Абас ала аконституциатә усӡбарҭа аӡбаҩ дырзалымхит иахьа. Маӡалатәи абжьыцарақәа ирыбзоураны Елена Онищенко далхуп иреиҳаӡоу аусӡбарҭа аӡбаҩыс, Зураб Агәмаа абжьаҟазаратә усӡбарҭа аӡбаҩыс. Адепутатцәа Дмитри Маршьан имаҵзура ааныжьразы рыбжьы рҭиит. Адепутатцәа убасгьы иахәаԥшит Аԥсны Жәлар Реизара аусутә гәыԥ аԥҵара азҵаара. Даурин Аԥшьба Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.